给老师接着接，这他年不懂个热心人，那说的真的留意花无钱，我这人必记住听话更，马上努力战斗你们一战，这样咱们个西下的里吧，说出先路等日子经蛮着话里。别人写了个努把多等老了，一等等一等里的比自己目不得了谁的，盘地等没起这里真把手机他是啥手机？咱们开始根据人他比这只我等人听的，天地多苦等没起这种那盘地人呢，这是一些混沌那个人。最后这华丽街比能真的人说，咱们那年代的三十，该做的目标人呢蒙不有。那么写了个这个说呢，一下一看有更能，问题不也是跟那多的学生很明白了吧？各种都是就成立我是该不两把作为，咱们没有嘛，我这人。而刚话无解的他，基础上请罗的单的就咱们了，咱们个恰当把比人一等，满的雄伟，年纪的狼人都有。第些当个都是出入吧等，参与吧，我们这话说，这种一直说呢，狼给事等，给事叫人一了，大股等，人就先看了，差点就哈木都乱成。中等中无事情，第那干的刚这个浪漫下完了，多什么的差异很大，刚进了我就业了用，买一了啷个发啥，家人出没有你妈空了，李等不能进这里做的节目，我懂我还了得的地方，我啷个是里里年年中途一比地方的都怎么啷个讲？地方的么，我如果干地中，可气也是拿空水去成都，得从你家河等，没当东那个人比我亲戚的地方西的，我让彼此的努力干的啦，专门打比他们的人个的过程，打动一节莫人心难眼里地方西的，地方的啦，是罗你东热络，中国是不参与人就看等。亚克梅里多记得有参与，亚用为印度，中国给的单位国制的参军经历，这个地方荷兰给是的里面年的中书记参军美国干部们，而地方的来说呢，罗尔文也是一个事，荷兰的这南卡统治界接触的这个话，这个那么最近写了两次就各重复你。地方的荷兰给是就单比也大看了，这里中没得不对米完了，荷兰给是了单比就做木荷兰里有些，荷兰给是就动等，荷兰给是就没几过了，人就个离开黑里，跟国客等用所可所事情人呐，空了但比美国跟他妈那么家境。中国的采集经历各样321多倍，赶紧蒙古有。他们地方的人说呢，地中瓦等，扎中瓦，瓦中，年份各种，没能接种，带份各种，他不说，没得不对米完了，人吃马米。大山羊地方的人说呢，给你中更蒙古，赶着婆母更接着呢，兄等用心。他不得年底这话更难理解，我们都强不个我们的担保，咱们都现在参与没比，我中肯见参与交本做的，我就见没做头绪，中华人民政党，对那参与没比，中华我的两次已经台湾的中华人，大东台湾的我让给自己和中等，我让个罗就过路。但我们一做了结婚的，大东国际牛逼回到了家生活，咱跟父母一起说呢，一把东西。
人给是的容易谈的人，人那里比查出人蒙古有比查的，家口人比我不买人比合适的人，东西些这都人了，处处的比端等那比那个就是呢。问题没多个年纪等提点长等，大把那说的看呐，而各种些重大的，当个是从头大的更黑了，下娃更是这份。对了，那个就叫没多多人看等，俺们这吃了是个片刻有吧，所以经滚等，我不让是这个。因为对方这么说呢，阿是俺们就叫丽娜着迷，就是从中国所以差一些俺们的同肯有用的，是草的有劲，我的南看西比会的，另外的让给是叫动等。这是个人民国的小玩意，家口人民这是个千批把忙度，同情党当着国家千批把忙度，公说台湾的啦50几年，台湾的和郎中千批把所当样的，这话这人就若让拿手西的和郎中国人民写下蒙古他们，当个不台湾的，这是个中肯就没那个事。大家恐怕做人的容色题目，那个我一个人容色人个人心里的，但真就我心干不是话那些呢。可能这次的人民国说人心人的，这个题目说起多地方，这爸妈这是南京的福建，也是人把当可中所的这次下面我听到的领导的我知道。咱们没人马空了，离婚进的人单身级的里，这个地方可能给是这个呢，两个中心，干净父母用的，可能给是就中等，可能给是就人民国内，下瓦那种日本人吧了。独特的史诗部落甘德县科曲镇德尔文部落。是史诗格萨尔文化的活态传承基地。2006年，被中国社会科学院民族文学研究所和全国格萨尔工作领导小组办公室命名为德尔文部落格萨尔文化史诗村。该部落现有210多户，940余人，居住海拔4200米以上。部落成员历来深信自己与格萨尔王有着特殊的渊源关系，同属木波董事的后裔，因此该部落成员非常崇拜格萨尔王，并对自己与生俱来说唱史诗格萨尔的天赋而自豪。更令人叫绝的是，该部落除了呈现人人会说唱格萨尔王传的特点外，同时还出现了影响果洛格萨尔文化传承的著名说唱艺人昂人，全名昂旺仁增多杰，青海省果洛藏族自治州甘德县德尔文部落人。1997年被国家4部委联合命名为唱不完的格萨尔艺人，能说唱上百部格萨尔。他丰富多样的唱调成为果洛地区格萨尔唱调的主流，其说唱更以唱词对仗流畅，唱腔优美，铿锵有力而影响深远。平素并无奇特举止的昂人艺人，一旦进入说唱状态，并展现了丰富的肢体、身姿和面部表情语言，尤其是他那双炯炯有神的眼睛，伴随着人物角色的情绪变化，上下左右转动，营造出了一种形象活灵活现，让人身临其境的感觉。格日坚参，1967年11月出生于青海省果洛州
甘德县科曲镇德尔文村。他是集格萨尔艺人与绝藏诗于一身的特殊艺人。1987年被青海省授予说唱专家称号，并荣获格萨尔研究成果奖。1991年被斯布韦授予写不完的格萨尔艺人。目前他共演唱、书写并正式出版了23部长篇格萨尔史诗，叙事结构完整，情节曲折，语言优美。他不仅是位著名的格萨尔绝藏艺人，还是一位画家。他的绘画作品《格萨尔王》作为插图，采用到其绝藏史诗《格萨尔王传·尼婆罗扬宗》中。nhân tar long chang ta dag la phyo ya sagin div zang ton la tu che phyo de ya ti ta lo kar zang tin de la ya ton la me de bi long ye ton ya yang nya mu tse ke tra hi che de ya ngết ma kham hao long cơm ra tờ nam đơ ya ti ma ông cờ vi khúc số la ya không trầm nhị pháp tờ ra kia đi ya kia nam trở dân để thu chi ya xuân giảm lòng dung la tờ phía phía đê ya tôn lệ số de ji nao de ji ya ma chier ge ver chi hoa chen so ya tôn za ham lang ye di li la wa ya gu kang chen nan son ji li tar ya ma cha hi lang la nhan trầm jong ya tôn đề nhị chú chớ ser mơ zong ya phiền cha chong di mi gian de khar ya nhân tra quy yon nhân phi va ya nhân thu hun za na vi su sa man ya sha kang sam tong kan san ro ni ya千的西东上，白眉的人呀，一马我们吃东个了呀，慢着跟着比，花的口呀，那个那比的子了呀，那马个啦，你话没得呀。千德错图了的德修呀。洛桑洛塞，1963年出生于甘德县科曲镇德尔文史诗村。在他幼小的时候，就有很多高僧大德们认定他为一个特殊的活佛转世。他对格萨尔王说唱方面有着很强烈的悟性和智慧。还发表了以阿达夏宗为主的很多格萨尔王说唱经典著作，并且对藏族历史文化有着非常深刻的了解。班马桑吾，格萨尔绝藏艺人，出生于果洛藏族自治州甘德县格萨尔史诗文化第一村德尔文部落。虽然从没有上过学，但从小的耳濡目染，让他很小就会说唱格萨尔史诗。多年来，他在果洛、四川等藏区说唱格萨尔史诗，并从说唱逐渐转为写作。2015年，班马桑吾的第一本书《僧尼法宗》出版。岁月流转，从少年到白头，生活的艰难并没有让他间断过说唱格萨尔，并始终保持了一份对格萨尔的挚爱。
人同呀，大头给你了共同的那呀，让得头来鸟起呀，得用他这里让钱的包呀，得到那多米让些人家呀。大说那个米个人哦呀，让表面人吧，让拉开人呀，大事做当头个生人家呀，让皮个人着当前头呀，大样一个的东钱的来呀，大些人的山。能个多呀，让些走边的路里的呀，大爷呀，他的这节路呀，有没了穷人的呀，大众买酒买大为了呀，你的有钱有钱的人不呀。来过难的就年来就呀，马过了那这个呀。说唱艺人门卡是绝藏艺人林金的子孙，七行神古乐藏族自治州甘德县康曲镇德尔文部猎人。他从小就对格萨尔歌唱印象很深，语调优美。此外，他以嗓音、唱腔酷似昂人而得到众人的称赞。要这跟说几多几连天，在我们的家做了这口呀，我这个有心高呀的你，大一等都一可罗连天了呀。得是那让人家的这口，三的这三我马去的那呀，老跟看上住的谁那里，破案的我马去的那呀，三大里了多几三家的你，俺花了上的东的人呀，人的这人我马去的那。的上这个大龙主也的人呀，人天的路兰中年的人，哈拉米丹巴的年的人呀，马中看的兰过年的人，都得让扎西年马的啦呀，这些真看什么是弄的啦。个上前来一我的路呀，个是记得正当南个里面，让东这个梦当上的啦呀，对皮婚也变得诺着的路，给人当家出他当的面么呀，对一阵我梦当当的啦。得修论的马上走的路呀，得学几个红色的几的nun，大几个龙花钱家起的当呀，得从心中真马路的吧，让得让娘心中把的那呀，撇上一单比着我的当。古查莫浪浪切瓦的手呀，一来一面的兄他儿撒着真做的，头个你们的钱那样来的这呀，老老东当单不这口，这个这位让啥子不这口呀，跟他这个让木扎起的就。了个那为我人的气呀，对马古啊拉这瓦里面，切得了如土拉得的这种呀。
1777年冬天，才中出生在盖恰河草原，这里是古老的藏族部落德尔文部落的腹地。才中的说唱音色很好，悠长温婉，灵气如素，仿佛使人身临其境。东尼曲珍是一名格萨尔书写艺人，业余时间他用藏文书写格萨尔的故事。和很多格萨尔艺人一样，东尼曲珍也是一步一步成长起来的。不管是说唱还是书写，也许冥冥之中早有天赋的注定，东尼曲珍渐渐成长为一名格萨尔的书写艺人。洛州曲吉尼玛被评为2018年国家级的电影演员，他是德尔文文化史诗村的第4代格萨尔王说唱的传承者，所说的格萨尔说唱歌曲具有独特的妙音。
lama na kom cholo nam samlaya katam na tikam lo ma yin na biya non na jentalo sorwanto ya tin char na jo lo chan chan na maya la ti tang na ba lo tam chi la ta ya yang zhuo a sen chen na lo tam chen da la ya yang ngot kong me pi lo go xiang sen me go me ya ni ma yang xiang tang lo go wa ji ya na ma yang ye ge lo zhu ma tu ne ya se ma yang dong ni da lo yang ji go me ya zhan ni tu la lo de de zhe ya le go na na vi lo de de la ya肉蟹，1973年出生于青海省果洛州甘德县科曲镇。他既是一名格萨尔说唱艺人，同时又是一名格萨尔藏戏团的负责人。在肉蟹平凡的生命之旅，因为有格萨尔文化的传承与陪伴，他的生命彰显着丰满和灵性。德尔文史诗村格萨尔藏戏团的成立，不仅丰富了牧民群众的业余文化生活，更是有效推进了格萨尔文化的传承与保护工作。肉蟹的4个孩子都是藏戏团的成员，这令肉蟹很是欣慰。他深知文化的传承与保护是一件迫在眉睫的事情，而家人的鼓励与支持，使得他对藏戏团的前景充满信心。他相信一切会越来越好。
Jiva
미 타고 쪼란다. 대랑은 내니 깨자와가 사람도. 나 싸그러면 돌자. 무말 가라. 스켜파라. 야, 대릉 자시 хдemdir phnsung chukpi nyamandar. Akha chotungki ngala kesirsi mong takwa shint hdemdir lagbi. Alangkir harde yungchi gorchi. Nyama terung nisung ni mangla kesir noru jandar zirwayno. 나서 야 나고 그지 강 새로 호지 터들 사삼 저거시마 그니 먼지 들야 그지 개설 노로 잔들 세트라 가소리 가로 랑거 담바 따정 가쇼 성지지 담바 공을 도도 하자로 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 Ya la karu la tuk na ba to yan tar lo akhi la sun la ala na la mu ala le na ya la ta la na la mu ta ala le na ya gono shari yang zi la sur wan de ya ma ro tu na tar ve jang ma chong ya san de na sang o ma hi na ya kara sam tu na nor wa ta si de ya ko nga tang yang ang o ma hi na ya sa par na cha la ra do ma ya ya char dum na ta mun di em do na ya cha pu na ka ka do sa ta ya cha mu na so so do sa ni ya cha tu na shu tar ji sa na ya cham kar na nam dong shu mo yo da ya dong zan bu na ten di da po la ya cham kin na shang chi lo du se ra ya chi da na zo ya tu la de ta jo ya 야, 그지 개스를 뭐지? 대령 녀마 반춘니, 가자도 머정 코지당, 마다 더거 링 여승지, 대령 진초 쳇람벌, 특제와 전부 지석소了。 呀，想在你来了呢呀，你不打那来也想什么你妈头巾那种嘛呀谁了呀，想在你来了呢呀，这个我们那个别忽然的做什么那个都能记得是呀，想在你来了呢呀。三的一那三我马去那看了上这个那诺尔的这的呀，想在你来了呢呀，嘛那个当那我马去那啥真怎么那样个热你呀，想在你来了呢呀。ga jalu na socham du modra ya te ni na socham rambo che ya shang de ni ala na ya ni te ra na tem du ti sa la ka yo na cha shi ya ra na ya shang de ni ala na ya ma pi na jar mo se chalu mo la ma na rong sam chirate呀，想在你来了呢呀，你得让我那进就起来不了所以那个来真当机呀，想在你来了呢呀，
sorvina davju azurjin da sorvina timdu tansaman so ya shang de ni halalna ya la kona na na ni tsala ma kona la ya dirwami ya shang de ni halalna ya La 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 mo
他啦木他啦这呀，讲出什家人哇，讲错了呀，这个高山不别想吃罗呀，的当着哇，sem前的那么呀，上几遍这个多不说呀。天你拉个拉的那么呀，你妈的让你说的呀，拉个人的说诺维家呀，活了给世界的不大呀，罗那拉破那什么人呀。上街单别是多累呀，给生啊了，给顿没得呀，我那个我就是心里呀，给生啊了，给心没得呀，离大金这么人中呀。罗布公主，什么都得呀，哈罗那想说你呀，总在那过么，中么来呀，家才年不么大人偏的呀，婚姻前生公那如呀。那么上得个的大呀，伢才当起，而嘛婚结呀，手也做过大不中呀，过那位我人结呀，马过了làm这我me呀。个家论呢，论该是家务可生，东下过中也没混了，东不比家差些个人。多等长了你第三层呢，看哪点往里吃去了，东火锅中也没混的，我打第三这个阿东人。呀，可怜人做啷里的，我能过中也花我了，我娘差都个没住的了。呀，娘当个啷个可能呢？总想过中也没混了，话也没人单马想差些了。呀，那这个啷个可能呢？话家接着拉成运等。
Kore buna girce sacar kırdır çocuğunun bizi ya Kore kardunu tuli mafuna yanı dana kodon bitola ya Kore nilfana tuli jatar yanı tetona akuyun yanı ya Dartsu ağlan kırpana so nga sartıqlı la sırnyundan la la mu alalin mata la la mu ta la lin ya padali chankar komani tanda nya de ma ko kin ya sanda tang sangu ma kina la bin de ra ko ma de ya yang ada ngamu ma kina sa atum ye sang yin ya thong thor ko tong bi ma pona tang Lang kisar jaru kabel yang ya Ya kore langkar panaso hua nyatsi la cernyun tang ton nyelung drama dan rayo la 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 mo ala len yang ta la la ye lo len de ya kem jo sum ja ra ar jam so ta gon chen chen sa ve lo ba man chen ya tong yer ne ka lo chu la jer san da ta sa go lo ma na ya lang lang ma ka ro ja che je hong a ta na ngo lo ma na ya de yan kro ta ro tong so ni Sama kaya lo den malaya Wanya satu kami toje Mana gosong lo pa ya Ya nyon tang lang ke jer lon nam Ngan da me la tsir nyon tang To yin lu gan drama dan ra yul La 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 mo ala re mata la ni tung ni ri ya la ni sum che da su la yer ni ya tan thang ga dong ge to su jen du de ru ta wu tu la ju ya la san de yi san wu ma ki na ya Long yer na dem cho nor ge jang de ra lo tu tu cha mo ri ya la pong na na ngo ma ki na ya Dam karna khalo ro ni dam lo yer ge ko ge dir ya la tu chang ko ko ri ma khul ya
每看到描写格萨尔艺人的作品，总会想起生长在草原上的野花，它们散落在无垠的草原上，默默生长盛开，虽然细小，却各有状态，有的浓烈大胆灿烂，有的肃静淡雅含蓄。无论环境怎样变化，他们都会用自己最美的方式装点草原。这个时代，居住在这片草原上的格萨尔艺人，怀着对草原的深厚情感和对格萨尔史诗的敬仰，生活在这里。他们把自己融入草原，把格萨尔史诗融入生活，渗透在他们的骨血中、生命中，用各自的方式守护、传承和弘扬着格萨尔文化，美丽着这片深邃的草原。Her viva, duksama yelkendu bi monya, kerji sangchin norbi rahiho, yang nidu dosa simpaju, cucung wema karbu rahiho. Langji kisah nordan terje zapatan cengda tapi sesenje sengken dukunapa. Yaryung kisah rini je jongkutang. Bobo kes rimje dewa alang ker phang samji jiju alang tu lechi romi ga keser thas rang jong alang dung renchi romi wang tu tadli terbu dewa alang kes rigni nyan talan terbu dewa alang kes rigni nyan thas chobi thas mu thari terbu nyan tung ji ôn đồ khám chế vinh kinh thúc nà đi nghe nông đời chế chất cơ thông dị bị chốt trên đời chế